amazi ntakiri yayandi ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani 2025 ibintu byahindutse ntabwo bikiri kubarwa mu mibare yari isanzwe ikoreshwa hamaze kuzaho ibindi bidasanzwe bikaba bihura neza n'ibiri kubera neza hano hafi y'igisagara cya Uvira mu gice byitwa Kajaga umanuka werekeza Kanyosha. Ibintu byahindutse mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntera y'ibirometero 30 ugana mu murwa mukuru w'ubukungu wa Bujumbura ahamaze iminsi haturuka ibikoresho bikomeye bya gisirikare bizanwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho izasarambwe zikomeje kugenda zisatira. Inyuma y'amakuru kandi akomeye yagaragaye ndetse yagiye agaragazwa nuko ku cyumweru ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani 2025 General Sultan Emmanuel Makenga yagaragaye imbere y'abambaye impuzankano z'umukara abiswe polisi Autorité Congo AFC. Bikaba kuri ubu hafashwe ingamba zikomeye bijyanye n'uko benshi bahise babihuza n'imirwano ikomeye ishobora kuza kwibasira Uvira ndetse n'ibimenyetso byagaragaye. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na operation offensive, turebere hamwe kandi ibijyanye n'ibiri kugenda byibonekeza bya projet d'observation contre ndetse na défense avance. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kugaragara Irucuru Masisi ari kugaragara unité spéciale de réaction rapide ku buryo budasanzwe bazanye ibindi bikoresho. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye bijyanye na complicité avec l'ennemi mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara bya renfort militaire ndetse na unité spéciale de réaction rapide ndetse turabwira ibijyanye na discipline militaire mu bice bitandukanye. Ibiro bikabihura na insécurité de sécurité uko bigaragara. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kugenda biboneka mu bice bitandukanye bigenzurwa n'uruhande rw'izasarambwe, ariko inkuru ishingiye ku bijyanye n'ibikorwa bidasanzwe izasarambwe ziri gutegura gukoresha polisi yashyizweho. Ibi rero bikaba byahise bihabura bikomeye abari mu birindiro bya FDNB na FARDC mu gisagara cya Uvira. Aya ni amakuru agezweho kandi agitomoye no mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru, akaba ari amakuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Icyo usabwa rero nta kindi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tukanda subscribe wiyongere mu batazongera gucikwa n'ajya makuru. Reka dutangire duhere ku cyumweru maze tuze tubabwire ibiri kuba ndetse n'ingaruka zikomeye zatangiye kugaragara Uvira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ugana i Bujumbura. Hari ku cyumweru ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani 2025 ku mugaragaro mu bikorwa byayobowe na General Sultan Emmanuel Makenga umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, hatangijwe ishami rya polisi DRT. Inzego zidasanzwe z'umutekano zifite imyitozo igezweho kandi zihamye zasezeranyijwe ko zigomba gukora ibikorwa byo kurengera abaturage no kubaha uburenganzira bwabo. Iri tangazo ryahise rikwirakwira ndetse rigira ingaruka zikomeye ku rwego rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho Force Armée de République Démocratique du Congo zatangiye gufata ibidasanzwe ibikorwa biri kugenda bikorwa mu gihe gito cyane. FARDC yahise ikora impinduka zigaragara mu buryo bwo gutegura operation offensive, uburyo bw'igitero cyo gusatira hagamijwe gukumira no guhagarika icyo izi polisi zigiye gukora ndetse n'amakuru akomeye yamenyekanye y'ibiri gutegurwa n'iki gipolisi. Nyuma y'itangazo FARDC yahise ishyira ahagaragara gahunda idasanzwe yo kugaragaza ko ihanganye kandi ikomeje kugira ubushobozi bwo gucunga umutekano. Ku mugoroba wo kuwa kabiri inzego nyinshi zahawe amabwiriza mashya by'umwihariko mu duce dukomeye Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahashyizwe point d'observation nshya. Aha rero niho abasirikare bagiye kujya bacungira umutekano bitewe n'uko bamaze kumenya amakuru ko no muri aba polisi izasarambwe zasohoye harimo bamaneko menshi bagomba kwiyoberanya bakigira abasivili bakinjira mu bice bigenzurwa na FARDC mu rwego rwo gutegura kuyikura muri ibi bice. Biro bikaba byatumye hitategurwa point d'observation avant ibice by'imbere z'umwanzi kugira ngo hafatwe ingamba zigomba kuba
zarangiza ndetse zakurikirana ibiri kuba. Biravugwa kandi biremezwa ko muri Rucuru ni kimwe mu bice bikunze kugaragaramo intambara ikomeye hagati ya FARDC ndetse na M23, ariko kuri ubu ntiheruka. Biravugwa ko naho FARDC yamaze kumenya amakuru ko hari gukorwa renforcement militaire, inyongera y'ingabo ku ruhande rw'izasarambwe, ibyatumye FARDC nayo itangira gukora patrouille mu buryo budasanzwe hagamijwe gukumira ko FARDC AFC yakongera kugira ibindi bice bitandukanye bike bisigaye muri Rucuru yakigarurira. Muri Masisi naho haravugwa ko hari kugenda hagaragara ingabo nyinshi zazanwe zahise rero zishyirwa muri unité spéciale de réaction rapide. Izi rero akaba ari ingabo zawe gahunda ikomeye yuko bagomba gukora ibishoboka byose bagasubiza inyuma izasarangwa mu gihe zagerageza kwangiza umutekano mu rwego rwo kubungabunga ibibazo byagiye bigaragara mu ngabo za FARDC harimo n'ubugambanyi. Ibi bikaba rero byaragiye bikorwa n'abasirikare bagiye bacika bakisanga mu bikorwa byo kugambanira igisirikare cy'igihugu. Ibi byagiye bifatwa nk'icyaha gikomeye. Kuri ubu rero abasirikare bari kuri point d'observation bari kugenzura ibikorwa bya gisirikare. Bikaba rero bivuga ko bamwe batangiye kugenda bahindurwa bashyirwa ahandi, abandi bakimurwa bakavanwa muri Sud Kivu bakajyanwa muri Nord Kivu, abandi bakavanwa muri Sud Kivu bakazanwa muri Nord Kivu kugira ngo bakomeze kugenda bakurikiranwa neza kandi hirindwe ko baza kuba bagambanyi. Ibyakozwe bikaba byakozwe mu rwego rwa discipline militaire, aho rero bivugwa ko bari kugenda barinda amakuru y'imbere mu ngabo ndetse bakirinda ko yajya hanze. Bikaba rero bivugwa ko hari bamwe bamaze iminsi bagerageza gushaka kwifatanya na AFC. Zongeye kandi hafashwe ingamba zikomeye zo guhana abasirikare bagaragaweho complicité avec l'ennemi, gufatanya n'umwanzi. Ibyo rero bikaba bikomeye ndetse bikomeje guteza ikibazo gikomeye mu ntambara barimo mu burasirazuba bwa Congo. Kuko rero bigaragara kandi bigenda bivugwa abasirikare bamaze iminsi kuri patrouille bagiye kugenda bahindurwa mu bice bitandukanye. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bari mu gihe cya insécurité sécurité. Bikaba rero bijyanye n'uko hari ubwoba bw'uko ibi bikorwa bishya bishobora gutera indi mirwano ikomeye hagati ya FARDC ndetse na FARDC. Bamwe mu baturage bagaragaje ko ishyirwaho rya polisi d'élite ya FARDC bibatera impungenge, ariko abandi bakavuga ko ari icyemezo cyerekana ko FARDC yateguye gucunga umutekano neza kandi buri ruhande rwa FARDC ko bigomba gukorwa kandi bigatanga umusaruro mu gihe gito, kandi bikaba iturufu ikomeye mu kongera gutekana. Amakuru agezweho ku igenekerezo rya 28 2025 aragaragaza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bishobora gufatira intera. Ku ruhande rumwe AFC yerekanye ko polisi RT ari ikimenyetso cy'umutwe w'umutekano wihariye, ku rundi ruhande FARDC ikora impinduka zikomeye mu bijyanye n'imyitwarire y'ingabo, uburyo bwo gusatira no kurinda abaturage. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko mu minsi iri imbere intambara ishobora kuza gukomera, mu gihe kandi andi makuru akomeye agenda agaragaza ibiri kugenda bikorwa ndetse n'ingamba zikomeye, aho rero bitangazwa ndetse bikagenda bivugwa ko ibintu bishobora kuza kujya mu rundi rwego bikateza ingaruka zikomeye n'umubare munini w'abaturage. Kuko rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba ntibatinya kugaragaza icyo gikomeje kugenda kigaragara mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru ari nuko mu misozi myiza muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kwaduka urubuga rw'amarira n'amaraso, aho ku itariki ya 28 na 27 z'ukwezi kwa munani ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe FDLR n'abazarendo abacancuro bagabye igitero gikomeye ku baturage bo muri Kadasomwa n'utundi duce tuhakikije. Nk'uko Bwana Laurence Kanyuka bivuga, umuvugizi w'uro rya AFC arabivuga ko abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi bo bakubitiwe bikomeye muri iki gitero bagabweho ku igenekerezo rya 27 Myandagaro 2025, ahapfuye benshi hakomereka abandi. Ibintu rero bihita bidogera mu midugudu myinshi yo muri Rugezi, abaturage bata ibyabo berekeza mu buhungiro. Kanyuka yagaragaje ko ibi bitero bihatira ndetse biteza ibyago bikomeye abatari bake, bigatuma AFC ijya gutabara abasivili bari mu kaga. Yibutsa ko ibyo biri mu nshingano zabo. Yaboneyeho kandi kunenga umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka mu gihe ubu bugizi bwa nabi bukomeje kugenda bufata indi ntera. Mu kwezi
kwa kane 2025 leta ya Kinshasa na AFC zari byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bibe umwuka mwiza. Nyuma y'amezi hafatati Doha muri Katari hasinyiwe amahame ashingirwaho y'iyi ntambwe nziza yari yatewe. Urubuga rwaho agahenge karacyari inzozi, ingabo n'ibikoresho byinshi bikaba bikomeje kugenda byoherezwa mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. FARDC iri kubikura mu bice bya Kisangani za Sarambwe, ziri kubivana i Goma zikabijyana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe kandi bivuga ko FARDC yamaze no gutegura ibikoresho byinshi bigomba kuva Karami ndetse na Bujumbura. Ibiro bikaba bigaragaza ko FARDC itigeze ihagarika umugambi wo kwisubiza ibice bitandukanye yagiye yamburwa. Ibitero ku basivili nk'uko rero bishimangirwa nabo ku ruhande rw'iza Sarambwe biravuga ko rero bishaka kuba byaburizamo gahunda y'amahoro yateguwe na Katari, ahubwo ikaba ishyize imbere intambara nk'uko rero bitangazwa ndetse bigenda bigaragara kuva muri 2022 ubwo iza Sarambwe zamburaga FARDC ibice byinshi bitandukanye. Kuko Kanyuka yabishimangiye mu itangazo yasohoye, yavuze ko AFC itazakomeza kureberera mu gihe abasivili bakomeje kugenda bagirirwa nabi bagabwaho ibitero bigamije kurimbura bica, bikaba rero bica amarenga akomeye yuko imirwano ikomeye ishobora kuza gukomera. Ibitero ku basivili bikaba bigenda bigaragara ku batuye mu burasirazuba bwa Kongo, bikaba bishimangira ubushake buke bw'ubutegetsi bw'iki gihugu mu gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro, bikanaca amarenga ko gahunda y'amahoro ya Doha isanzwe icumbagira ishobora nayo kuba yabigiye kurangira. Ku bwa Fred Kandanki Rukema, perezida wa MRDP Twirwaneho akaba n'umuyobozi wungirije wa AFC, ibi bitero si ibintu bishya ahubwo n'urugendo ruri mu mugambi uteguye neza watangiye muri 2017 kandi uyu ni umugambi ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Imibare irashimangira ko imidugudu 357 y'abanyamurenge yatwitswe mu myaka 8, inka zirenga 7,000 zarasawe kandi nazo umutungo nyamukuru w'imiryango mpuzamahanga. Uyu Kanaki agira ati itsembabwoko ryatangiye muri 2017 ubu riri mu cyiciro cya nyuma, barashaka kurangiza ibyo batangiye. Nubwo rero impuruza zagiye zitangwa kenshi, umuryango mpuzamahanga wakomeje kureberera nk'uko babivuga. Alice Mwalimungerutu wabaye umujyanama wihariye mu muryango w'abibumbye mu gukumira jenoside yagiye atabaza kenshi mu gihe ari mu mujyi wabigendaga ugaragaramo ibi bikorwa nka Goma na Bukavu. Imiryango ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yibanda ku gushyira mu majwi AFC n'ingabo z'u Rwanda nta bimenyetso bifatika bafite, ibintu bifuza ko bitakongera kuba byagaragara muri ibi bihe mu burasirazuba bwa Kongo. Bikaba rero bigaragara ko ibintu bitameze neza. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani, Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'ingabo igabiro yanenze guceceka kw'iyi miryango ati kandi bakabikora ku buryo ari interahamwe, ari Wazalendo, ari guverinoma iriho ubu ya Kongo. Ibyo bakoze ibibi bigaragarira buri wese, byatumye n'impunzi zivayo zikaza hano, abandi bakicwa, n'uyu munsi baricwa. Ibyo ntabwo abantu bajya babivuga, ntaho njya mbona njye bivugwa cyangwa se babyandika, ariko ubwo babaza impamvu. Mu gihe umuryango mpuzamahanga wananirwa gushyira igitutu kuri leta ya Kongo n'ababa bakorana nabo kugira ngo bahagarike ibitero byibasira abasivili, bikaba rero ari ibintu biri kugenda biba bibi cyane. Kubahiriza agahenge byaranze, biragaragara ko nta musaruro gahunda ya Doha ishobora kugeraho, kandi n'amahoro akaba yakomeza kuba inzozi zikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara yabaye ubuzima bwa buri munsi. Abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi bibaza ikibazo kimwe, kugeza ryari isi izabona ko bari kudukorera itsembabwoko? Ni ikibazo bibaza, ariko kuri ubu batarigira babonera igisubizo. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda biba ndetse binagaragara, bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye nk'uko benshi mu bakurikiranira hafi biba babivuga. Yandi makuru akomeye yakomeje kugenda agarukwaho, reka dusubire Uvira gato tubabwire ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 28 2025 mu kwezi kwa munani, Uvira ikomeje kugenda igaragaramo ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe. Nk'uko amakuru yizewe abivuga, ku wa gatatu habayeho kwivanga kwa gisirikare hagati ya FARDC
ndetse n'abamaze iminsi boherezwa muri ibi bice. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane ibintu biragaragara ko birimo kugenda bihinduka buhoro buhoro, aho ubucuruzi busa naho bwatangiye kugenda bugaruka, ariko hari ubwoba bukomeye ko isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuba bibi cyane. Ubuyobozi bwa FARDC bwashyize mu bikorwa officier de renseignement militaire hamwe n'abagize igisirikare bahuriyeho, bakaba batangije gahunda yiswe organisation dispositive militaire. Iyi ni gahunda igamije guhindura imicungire y'umutekano mu nkengero za Uvira hakurikijwe ibintu byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Nk'uko bigaragara kandi bivugwa, kuri ubu hari gukorwa deployement tactique, kohereza ingabo mu duce dufite akamaro ka strategique nk'ahitwa Kasenga, Kakombe, hagamijwe gucunga umutekano kuri axe strategique. Biravuga ko kandi gushyira umurongo mu gukomeye w'imikoranire hagati y'abakomanda bakuru ba FARDC na FDNB ibyo nabyo bikomeje kugenda bikorwa cyane kugeza ubu, kandi hari kugenda hakorwa militarisation des ressources, aho rero amakuru avuga ko bari gusangira ibikoresho amakuru hagati ya FARDC ndetse na FDNB mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, kugira ngo amakuru yose abashe gusesengurwa kandi amenyekane n'ikigomba gukorwa. Nk'uko bigaragara kandi bizemezwa, urugamba rukomeje kugenda ruza mu ishusho nshya. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane ku itariki ya 28 hari gukorwa deployement massive, abasirikare bakaba rero bahawe misiyo ikomeye, aho kuri ubu ngubu mu gisagara cya Uvira mu bice byegereye bisohoka umujyi hari batayo mekanize bahise rero basimbura muri Kasenga na Murongwe. Aha rero hakaba hashyizwe burende ndetse n'imodoka nyinshi zigomba gukora ibikorwa bya gisirikare, zikaba rero ziri gukora transport do infantry. Hamwe rero bakaba bari gutanga umusaruro. Hari kandi komanda special ndetse na unité de jeune militaire bijyanye n'ibiri kugenda bikorwa, aho mu misozi yahitwa Kakombe hashyizwe abagomba gukora ibidasanzwe bizwi nka frontière reposition avance, bagomba gukora ibikorwa bya gisirikare byizewe kandi bigezweho. Iyi micungire y'ingabo yagaragajwe nka active offensive de financement suspendiye nk'uko bivugwa, aho abari gukora preparation defensive ikomeje kugenda igaragara cyane harebwa ibizwi nk'amakuru yakusanyijwe n'ubutasi. Mu mpera z'iki cyumweru gishize hagiye hagaragara ko hari hagamijwe kuba hakorwa centre de commandement conjointe, aho bivugwa ko mu bice bya Kavimbira ya Uvira aho werekeza Zalenga abasirikare bakuru FARDC nk'abageneral de division cyangwa se abakoloneli de commandement bagomba kuba batangiye akazi. Ibiro niko bizaje kugenda kuri ubu. Biravugwa ko bamaze gutegura carte stratégique topographique zerekana imihanda y'ingenzi ndetse n'inzuzi bigomba gukoreshwa n'abasirikare. Bamaze kandi gutegura tableau de planification yerekana uburyo bagomba guhuza ibikorwa za reconnaissance, préparation, défense ndetse bikaba biza gutanga umusaruro. Hari gukorwa kandi communication sécurisée yihariye hagati y'abakomanda mu bice bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Uko rero bivugwa, hamwe n'iyi gahunda hashyizweho serire mixée de renseignement izwi, bikaba rero ari igice kigaragaza uko ubutasi bugomba gukorwa. Kuri ubu muri DEMIAP ndetse no muri Service National de Renseignement bari gukora collective des informations, ubutasi bukaba bukurikirana ibikorwa bya wazarino ndetse nuko bashobora kuza guhungabanya umutekano. Bari gukora kandi observation par drone tactique, aho rero Service National de Renseignement ndetse na DEMIAP bari kugenda bakora ubutasi bifashishije indege, mu gihe kandi hari n'itsinda rihariye riri gukora analyse du comportement ennemi, gusesengura aho umwanzi ashobora gutera aturutse. FARDC rero yagaragaje ko itajya yibagirwa abaturage, aho yashyizeho clinique mobile, aho rero bivuga ko bashinze ibitaro bigomba gufasha abaturage bamaze iminsi bagirirwa nabi kuko bashinja M23 kuba ikomeretsa cyangwa se irasa mu bice birimo abaturage bagakomereka. Ibyatumye FARDC iteganya ibitaro bigomba kuzajya bizenguruka bivura abaturage. Imibare y'ibyangiritse ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara muri imirwano ntabwo iratangazwa. Kuri ubu rero biravugwa ko rero abagizweho ingaruka n'imirwano bakomeje kugenda biyongera amanywa n'ijoro. Isesengura ry'ibanze riragaragaza ko abantu 5 bamaze kuba bakicwa muri Kivu y'Amajyepfo
kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ibi byose ni biri guturuka ku mirwano, abandi n'abari kugirirwa nabi n'abazarendo. Abazarendo barashinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uko rero bigaruka kuri ubu ngubu, abaturage baravuga ko batari kubasha kujya mu masoko, ku bitaro n'ahandi hatandukanye bateranira, bitewe n'uko babona ko imirwano iri kugenda yitegurwa mu buryo butandukanye n'ubwigeze bubaho. Banywanyi rero ko dusoje paji y'amakuru akomeye yaragezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, hita ufata icyemezo gikomeye kandi kuri buto yanditseho ijambo subscribe, uraba wiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru arebana n'umutekano, politike, imibereho myiza y'abanyagihugu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa diplomasi, umutekano. Hasta la vista.